Puls grada. Užičanin na Euroviziji. Stay tuned. Stefan Papić, javnosti poznatiji kao Brat Pelin. O, brate Peline, que pasa, ljudi? Svestran je i samouki audiovizualni umetnik rodom iz Užica koji postaje popularan preko svoje autorske sasvim obične emisije 2020. godine. Režija, scenario, gluma, montaža, komponovanje muzike i pisanje tekstova kao i sviranje bubnjeva su mu primarna zanimanja. Završava žurnalistiku u Novom Sadu 2017. godine, međutim ljubav prema novinarstvu nikada nije postojala. Upisao je žurnalistiku, kako kaže, misleći da će ga to približiti voditeljskom poslu i svojoj prvoj ljubavi glumi, koju nije ni pokušao da upiše jer su mu u to vreme govorili da gluma nema perspektivu. Pored glume, prva ljubav su mu takođe bili očevi bubnjevi, kao mali bio je fasciniran muzičkim instrumentima. Nakon što njegov brat kupuje gitaru za sebe, Stefan je prisvaja i uči prve akorde kada se javlja poriv za komponovanje. Kaže da sve dok nije naučio bar hvat na gitari, komponovao je pesme bez F akorda. Od srednje škole aktivno svira bubnjeve u bendovima, a pored toga svira i klavir i gitaru. Zajedno sa kolegama trenutno svira u sjajnom Il Mondo bendu. 2020. godine kreira satiričnu, sasvim običnu emisiju na YouTube-u kada se otkriva njegov smisao za scenario, režiju i montažu. Jedan od isečaka iz emisije postaje virala na društvenim mrežama i Brat Pelin od tada postaje prepoznatljivo ime na Balkanu. Danas mislim da nema korisnika društvenih mreža koji nije čuo za Stefana, Brata Pelina i čuvenu Zastava repliku. Zastava koje nezavisne države? Zastava. 2021. godine kreira prve reklame sa svojom Vevaras produkcijom, ali komponuje prve pesme za domaće izvođače, ali i za sebe. 2023. godine izbacuje singl Pavlovića Most, za koji je uradio tekst, muziku i aranžman. Pavlovića most, Pavlovića most. 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 Yeah. Ajmo! A Papić je odlučio da ide i korak dalje i pokazao da njegove inspiracije i idejama nema kraja, pa nas za nekoliko dana očekuje njegov nastup na pesmi za Euroviziju. Na pesmi za Euroviziju 2026 takmiči se sa pesmom Fräulein, a njegovo učešće vidi se kao neočekivano osveženje jer donosi spoj internet kulture i muzičkog performansa. O motivaciji i očekivanjima Brat Pelin je govorio za Luna Radio. Stefane, kako si reagovao kada je Brat Pelin izabran za PZ 2026? Iskreno bio je šok. Ja sam u decembru potpuno zaboravio da sam prijavio pesmu za to. Ja organizovao i letovanje i zimovanje u februaru i svašta nešto još. Međutim, kada je došla vest da sam prošao, otkazuju sve Peline, imaš jedan cilj, a to je pobjeda na pesmi za Euroviziju. I evo ga, još malo, još vrlo malo. Kako si se pripremao za PZ i koliko se osjećaš spremnim za veliku Euroviziju? Jako je naporno i jako je veliki haos, ali kontrolisani haos, srećom. Imamo probe skoro svaki drugi dan, vežbamo nastup, ja idem na časove pevanja, na časove disanja, ništa nisam naučio, ali nema veze i vežbam kondiciju koja će mi itekako trebati na nastupu. A što se tiče spremnosti za Euroviziju, pa ne znam koliko sam sad spreman, ali znam da kad dođe vreme za to da ću biti potpuno spreman, 100%. Koji je fan tvog rada zna kako si ispratio konstraktni plasman u grand finale Eurovizije 2022. Da li se tada rodila ideja da se i ti oprobaš na PZ? Svaka čast, vidi se ko prati. Vidi, ima da organizujemo identičan prolazak u finale ove godine ako ja odem na Euroviziju, to ti obećavam. Kad ja odem u stvari na Euroviziju. A što se tiče ideje, pa mislim da je ideja ranije još postojala, ali da je konstrakta možda
ohrabrila tu ideju svojim prolaskom, jer je ona tad pokazala da je nastup jednako bitan kao i pevanje. Možeš li da nam objasniš inspiraciju za pesmu Fräulein? Kako si došao do ove kombinacije motiva? Pominješ Nefertiti, Madonu, Johana Strausa, Kombajn i srbijanski vez. Kako to uopšte stane u jednu priču, mada kod tebe je sve moguće? Inspiracija je ljubav. Inspiracija je zapravo nestašica ljubavi u današnjoj muzičkoj kulturi. Dosta nam je pesama više o markama satova, o bludu, o nemoralu, o ne znam nija čemu. Aj malo da slavimo neke prave vrednosti, nešto što zaista vredi, a to je prava, ona nesalomiva ljubav prema nekoj određenoj idealnoj osobi, prema nekoj Fräulein. Ja iskreno mislim da se po tome izdvajam od drugih, zato što mislim da realno svaka budala može da nabaca neke različite motive u pesmu, ali fora je kako te motive ubaciti smisleno, da ne bude preterano. Ja iskreno mislim da sam uspeo u tome. Sad, kako? Uz dosta promišljanja, eto kako. Jedna reč koja opisuje Fräulein. Reč koja opisuje Fräulein, pobjeda. Odakle crpiš inspiraciju za tekstove i aranžmane i sadržaje koje plasiraš online? Odakle crpim inspiraciju? Mašta. Čista dečija mašta koju odrasli svet nije uspeo da uništi. Niti će uspeti da uništi. Ako Fräulein pobedi, šta prvo radiš? Ako Fräulein pobedi, pravim ogromnu žurku za sve koji su me podržali, da proslavimo kako dolikuje, jel tako? Čak smo razmatrali i lokaciju za to, da to bude možda Jelova Gora ili Čakovina, neki šator, neka muzika, ali dobro, vidjet ćemo o tom potom. Aj prvo da pobedimo, pa se dogovaramo za dalje. Ovo zvuči dobro, čekamo i mi tu žurku u Užicu, a do tada opiši nam svoj nastup u 3 reči. A 3 reči koje opisuju nastup: originalan, pobednički, simboličan. Da li vidiš ovaj nastup kao možda korak ka internacionalnoj karijeri ili više kao lični kreativni izazov? Šta očekuješ od pesme za Euroviziju? Očekujem pobedu. Bez lažne skromnosti, sve što sam zamislio u životu ostvario sam. Ovu pobedu sam jako dugo manifestovao i radim na tome. Mislim da smo pokrili sve aspekte potrebne za tu pobedu. Tako da vidjet ćemo. Za 20 dana opet objavio ovaj intervju, pa ću ispasti ili velika budala ili čovjek koji zna šta radi. Sve ovo gledam kao neki, pa pre bih rekao da gledam kao neki lični kreativni izazov, jer ne volim da radim nešto zbog karijere, nego puštam da karijera dođe sama zbog tih ličnih kreativnih izazova koje zadam sebi. Šta je sljedeći korak za brate Pelina i za Stefana Papića? Gde vidiš sebe u budućnosti? Možeš li da se odlučiš šta ti je najdraže od svega što radiš? Veruj da sam milion puta pokušao da izaberem omiljenu stvar koju radim, ali nema šanse. Ova eurovizijska priča me jako radi trenutno, jako se dobro osjećam na toj bini, po tim svetlima, kad se stvari dešavaju oko mene, i mislim da ću nastaviti tim putem i posle PZ. Ne u pevačkom smislu, već u smislu show programa. Želim i dalje da zabavljam ljude, ali da to dignem na neki mnogo veći nivo. I za kraj poruka Užičanima. I poruka za moje Užičane: budite mi dobri, nemojte se nervirati, nemojte da udišete smog. Gledajte pesmu za Euroviziju, glasajte za Fräulein i ajmo da pokažemo Evropi kako se to radi na naš užički način. U nastavku poslušajte Fräulein, pratite pesmu za Euroviziju, glasajte za broj 7 i podržite ovog sjajnog momka iz Užica. Mi mu želimo svu sreću na takmičenju i naravno u daljem životu i radu. Čekamo ga i pamtimo onu obećanu žurku u Užicu kada se vrati iz Beča i ponovo donese Eurosong u Srbiju. Ostanite uz Lunu. Dobro večer, buonasera moja senjorita. Čuješ li ovaj ritam, cijeloj Evropi bitan. Krenuo sam da kidam, a dama ispred bine pogledom me skida šapuće. Hej, ho, devojko, nemoj tako da me gledaš, moj ne teraš na zlo. I say, hey sweetie, listen kitty, imam gajbi ono što ti nikad nećeš biti. Imam tu priti, Nefertiti, koja noćima čeka me doma. La bella ragazza, moja bonaca, u vreme oluja i brodoloma. To je ona moja
quella Toblerona, ja Michelangelo, a ona Madonna, sia Columbine, negli ecco Combine, voli me offline, moja Fräulein. Moja Fräulein. Das ist meine Fräulein. Moja Fräulein. Stop. This is not a hammer time. Mala nije golda digger, ne treba joj džep. Ja nisam Rockefeller, al sam dobar tip. Naša veza neka vrsta investicionog fonda. Imamo taj bond Leonardo i Gioconda. Ja New Orleansa, ona mene jazz. Yeah. Ja sviram kolaca na srbijanski vez. Filozofi Danica, Bik Veselavica, Slava Long Slavica, Kralj Fiat Kraljica. Švedski je 100, ali je balkanska zdravica. U ime all time. Za moju Fräulein. Moja Fräulein. Das ist meine Fräulein. Moja Fräulein. Ona je lepi plavi Dunav, ja sam Johan Strauss. Ulaze in the house, Miki i Minnie Mouse. Dijem je karpe kad gazimo red karpet. Laganim koracima čiki ti čiki ti bounce. Ona je lepi plavi Dunav, ja sam Johan Strauss. Ulaze in the house, Miki i Minnie Mouse. Dijem je karpe kad gazimo red karpet. Laganim koracima čiki ti bounce. Moja Fräulein. Puls grada.